That's why I love the Bible. Nicho gituma nkunda Bibiliya. Bibiliya ngo witege uhoraho. Bibiliya inasema ujiandalie Mungu. Kwitega nukurindira yuko ari iciza gishoboye kuba muri ivyo bihe bibi uri kuracamo, ya kwamba kuna kizuri ambacho kinaweza kikatokea katika nyakati hizo mbaya huko unapita. Kwitega niki? Kujiandalia ni kwitega nukurindira yuko ikintu wizera ko gishobora kuba giturumbuka. Ni pale ambapo unaamini kwamba kitu kinaweza kuwa tu kiolela. Okay, umwana ari kwishuri, mtoto yuko shule, barirukanye abandi, wanafukuza wengine. Uyo mwana igihe bariko barirukana, huyo mtoto wakati walikuwa baba we amubwiye, baba yake amemwambia Minervale saa 3. Utakuja kulipia Minervale saa 3. Uza kubona bari kubarirukana. Utakuja kuona wale ambao wako. Wewe atariko araraba uwirukana. Yeye haikuwa anaangalia wale wakufukuza. Aguma araba kwidirisha. Anakaa anaangalia dirishani. Uwo witeze ko aza kumukura muri liste y'abirukanwa. Yule ambaye amejiandalia kwamba atakuja kumtoa katika liste ya wale wanaofukuzwa. Dagasubiremo. Umwana ari mu ishuri. Mtoto yuko shuleni. Bariko barirukana abanyeshuri batatanze Minervale. Wako wanafukuza wanafunzi ambao hawakutoa Minervale. Uwo mwana aricaye. Uwo mtoto amekaa. Uwirukana abanyeshuri ari imbere. Yule ambaye yuko anafukuza wanafunzi yuko mbele. Uwo mwana nashobora no kumuraba. Huyo mtoto hawezi hata kumwangalia. Amaso y'uwo mwana. Macho ya huyo mtoto. Aguma araba ku ruhande. Yanakaa anaangalia pembeni. Ni kiki ariko araraba. Ni kitu gani yuko anaangalia? Ariko aritega papa wiwe. Yuko anajiandalia baba yake. Ambaye alimwambia kwamba aza kumurira Minervale. Atakuja kumlipia. Abandi barihebuye. Wengine wamekata kubera ko badafisi ico biteze. Kwa sababu hawana kile ambacho wanategemea. Muri yo liste y'abantu bose. Katika liste hawa. Nari mu bihebuye. Hayuko katika wale wanaokata tamaa. Kubera ko yiteze ko papa we aza kumurira Minervale. Kwa sababu anajiandalia kwamba baba yake atakuja kumlipia ada ya shule. Au hanga maso hagaragaza ico witeze. Pale ambapo unaelekeza macho panaonekanisha kile ambacho unajiandalia. Mu buzima bwa buri munsi. Katika maisha ya kila siku. Ugomba kubaho muri equilibre. Ukitaka kuishi katika utegerezwa kwama witega uhoraho. Unapasha kukaa unamsubiria Mungu. Utegerezwa kwama witega Imana. Unapasha kukaa unamsubiria Mungu. Hagati y'abakwanga. Katikati ya wale wanaokuchukia. Ahagaze umwe agukunda na hataboneka kuko ni mhemba. Pamesimama umoja anayekupenda hata kama haonekani maana ni roho. Hagati y'abakuvuma. Katikati ya wale wanaokulaani. Ahagaze umwe aguhezagira na utamubona. Pamesimama yule umoja ambaye anakubariki hata kama haumuoni. Hagati yabo urindiriye ko baza kukuraba hariho n'uwundi agiye kuza kukuraba atandukanye nabo bandi bazana ibiseke, we azana inyishu. Katikati ya wale ambao unajiandalia watakuja kuona kuna mwingine amesimama ambaye yuko tofauti na wale wanakuja wanaleta vitu. Ubuzima bwo kwitega Imana. Maisha ya kujiandalia. Ni ubuzima butuma umukozi w'Imana. Ni maisha yanasababisha mtumishi wa Mungu, mama, umupapa, umukobwa, binti, umusore, kijana, umukozi wa leta, umukozi wa societe civile. Aguma na equilibre mu masituation. Anabaki na equilibre mu situation. Kwitega Imana. Kujiandalia Mungu. Nico nagomba yuko utahura uno munsi. Ndicho nilitaka uelewe siku ya leo. Kugira ico witeze nivyo biha umuntu ivyizigiro vyo kubaho. Kuwa na kile ambacho unatumainia ni kile ambacho kinampatiaga mtu matumaini ya kuishi. Waruzi ko iyo umuntu atagifise ico yitega atangura gusengera gupfa. Ulikuwa unajua kwamba mtu hana kile ambacho anategemea anakuaga anaanza kuombea kufa. Waruzi ko abantu biyahura kubera ko badafise ico biteze. Unajua kwamba wale watu wanajinyonga ni kwa sababu wanakuwa hawana kile ambacho wanategemea. Waruzi ko iyo umuntu aravye hariya karaba ubuzima bwaheze acaburangiza wenyene. Ulikuwa unajua mtu anapoangalia huku na kule anaona maisha yamekwisha anafaga na amaliza mwenyewe. Waruzi ko ari kazi impossible yuko umuntu yitega Imana yiyahura. Ulikuwa unajua kwamba ni kintu kidashoboka mtu ambaye anamtegemea Mungu aweze kujinyonga. Kuko Imana ishoboye kuza muri surprise mu mwanya nawe utazi. Kwa sababu Mungu anaweza kuja katika surprise ya muda ambao wewe mwenyewe haujui. Iyo umuntu rero afisi uwo yiteze. Wakati mtu yuko na yule anategemea. Umuona na kamwemwe mu maso. Unamuonaga na furaha ndani yako.